cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze oya vrema akeneye kumviriza pianiste wenyene pianiste atuvugirize twumvirize rimwe kabiri gatatu Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaye ikaze kandi tubaramutse mwebwe inshuti zacu mudasiba kudukurikirana. Turagarutse tuje muri ca kiganiro cyo guhimbaza no gutazira. Turi kumwe na gwagwaruka ariko jewe ngiye guhagararira kino kiganiro nyita Prote. Turakingiwe, turazinanye, turamenyanye gusa ntituramenyerana kandi ntituzomenyerana. Yego rero muri kino kiganiro sinje ndije nyene ndi kumwe na gwagwaruka dusanzwe duteramana rimwe na rimwe rukabateramisha mukamererwa neza. None muze twagarutse nibo turi kumwe muri kino kibanza. Reka sabe batuzi ibiganza mu baramutsi nabo baturamutsi tuvuga ngo shalom 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 shalom. Na batuza ko turi kumwe, ndazi neza ko tuza kugirana ibihe byiza. Nawe turakwakiriye wewe ari rya mbere winjiye kuri no televiziyo yacu. Icyo ukora ni ca kindi so ndakuri subscribe uyandikishe muri no muryango, ariko kandi wewe wamaze kuyandikisha umuntu wacu tukugirira usaruti kabisa. Icyo ukora ni ca kindi kwandika muri commentaire ukakira bano baririmbye baje kuduteramisha. Nuko rero tudatevye uno munsi vora ndayihende Sorange dukunda umukiza uyu Sorange yari umwana w'ikinege. Sinababwiye ko tuzoyiriye umunsi umwe cenzo iririmbisha ndazi ko atokwiririmba. Reka tumuhe ikaze aca abananye na programa. Merci. Shalom shalom utege gwagwaruka duhimbaza Imana tuje imbere yanyu. Ndabinginze ntimuje mu mubiri ariko muje mu mpemu muze gufashwa cyane. Ni indirimbo ziryoshe cyane zishobora kukuruhura mu gihe uri mu bibazo bitandukanye. Ugwaye ubyizeruriye urashobora gukira mu izina rya Yesu. Amen. Mutima wanje mwami Yesu wino igansire wikirimba cyanje mwami Yesu unezererwa mu mutima wanje mwami Yesu wino igansire ubikirimba cyanje mwami Yesu aunesererwa kuko
urutatiro rwo mu mutima wawe mu mutima wanje mwami Yesu ngwino wiganzire ikirimba canje aho unezerererwa subiramo uvyature mu mutima wawe urukundo rw'Imana ngo mu mutima w'Imana ngo niho turongera gukira. Amen. Twagendaniye Yesu we ngo ntiwigeze udutererana. Ndagoma nsabe buri muntu wese aze guhimbaza Imana mu kibanza ahagazemo atagutinya, kubera uzi ukuntu Imana yakwiringiye, ukuntu yagukoreye ibitangaza. Uze guhimbaza Imana. Haleluya.
kubana mu byago nindutse Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho n'itambo gikomeye ntambukiraho Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze igikiza kidutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze igikiza kidutera gukomeza subwa mbere bwa kabiri andamira nansikiye angomeresha ijambo ry'umuraba simo yiwe ikampumuriza ndabivuga ndegamiye umugabo w'ingabo shira ubwoba shira impu mpagarikiwe yelelele Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze igikiza kidutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze Jesu ya Mungu twagenda dasi yes Yego bari mu ruhande rwacu satani cyababisha bose angwaniriza noneho tuvuga iki bari mu ruhande rwacu satani cyababisha bose angwaniriza yalelele Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu isaha y'agahinda gasanze igikiza kidutera gukomeza Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho yambere y'itambu maze nanjye ngo amidura itambu
umurozi w'abana itamu yambere itamu maze nawe angira umurozi w'abana itamu yambere itamu maze nanjye ambidura itamu angira umurozi w'abana yalalele Yesu ni Mariyante yenderaho ndetse no mu gitutu cy'urupfu Yesaya agahinda gasanze niki kiza kidutera gukomeza Yesu ni Mariyante yenderaho wabanye natwe warakoze Oh
Yesu, warakoze mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze mwami w'abami, warakoze Yesu, warakoze, warakoze Mukiza warakoze, Mukiza warakoze, Mukiza warakoze, warakoze, Mukiza 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 warakoze, Ay, ese Mungu nami warakoze, wakizize sikani. Ay, ora, ha, yeah, Mukiza warakoze, Mukiza, 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 hai, Mukiza warakoze, hai, komera amashyi Imana yacu, tezera Nakeneye kumviriza pianiste wenyene, pianiste atuvugirize twumvirize. Rimwe, kabiri, gatatu. Numvise pianiste azi kuvuza neza. Aho amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare. Yes, Mungu.
wamamare niyo ndirimbo duce dusozerera ko kino kiganiro cacu akanya kariwe guhimbaza no gutazira Imana tukadushimiye wewe wadukurikiranye ndaze ko wafashijwe dushimiye kandi n'urugaruka agwa duteramishije nizere ko tuzosubira guhura mu kindi kiganiro kizokurikira naho ubutaha bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.